Матвей Николаевич Турнинатан, Тыраха, Автосколатын, Басты Гюренячите, Колодесникова Юлиана Александровна, Сайдыс Оғытыртыры лидера, Оскола президента, Bütün Россия научной практическая конференция, Ларионовская ағыларын призера, Республикатағы Ойынская ағыларын қойылаға. Иван Николаевич Гуляев атынан Туры Көл Ортосколатын басты Гюренячите, Боярова Зинаида Андреевна. Он махсус республикатағы Сахар КВН филиалы призера, Эдер Чинчиячилер Сүйбек Вилис региональной научной практической конференция басты степенях дипломана. Николай Денисович Неустроев атынан Устатта Автосколатын басты Гюренячите, Колодесникова Галина Геннадьевна. Август Оғытыртырын Бахатая, Бастакы республикатағы служу Отечеству строевых камы онна ұрын күліған призера, Айхатта Энкис юношеская разряд Агайна. Серафим Романович Кулачка Лелеятына Чичма Автосколатын Туйгу Гюренячите, Андреев Борис Витальевич. Bütün Rusya'дағы агротип агропортыры хайстар қойылаға, bütün Rusya'дағы микрокредит қойылаға, bütün Rusya'дағы научной практической конференция Ларионовская ағыларын қойылаға, Починская ағыларын призера, bütün Rusya'дағы начинающий первый интегральный оню региональный ағыларын призера. Серафим Романович Кулачка Лелеятына Чичма Автосколатын басты Гюренячите, Егоров Айсен Сергеевич. Юлия героя Готовцев Михаил Николаевич Сеттон Сахараналда Республикатағы сельская жизнь научной практической конференция қойылаға, Республикатағы Қолы 2-ші ағыз, Қолы 2-ші ағыз аратында күректен қойылаға, Bütün Россиядағы научной практической конференция Ларионовская ағыларын қойылаға, Республикатағы технология олимпиадатын қойылаға. Платон Алексеевич Аюнская атынан Черкан Ортосколатын басты Гюренячите, Сивцев Мишель Владимирович. Bütün Россиядағы Менделеев атынан химико-технологический университет, онна Ломоносов атынан ФГУ, Леонардо Ден Рейнилар, Арилар, онна инициативалар, фестивальдар финалия. Bütün Россиядағы научно-инновационная конференция «Открой себе ученого научный тур» и степенях лауреата. Бұлардың ойынсыз сүйшігі бесілер адамлар публичный ағылы бастығы мекелер, республикатағы научный конференцияға академик Ларионов атынан Эдер Чинчиячилер біләтірін бастығы степенях дипломана. Николай Егорович Мортинов, Амматчиятынан Арбалақтағы образовательный комплекс басты Гюренячите, Уганова Арина Алексеевна. Bütün Андынютағы праздниктер цехоны фестиваль күрәкінзілаға, bütün Россиядағы технология олимпиадатын призера, bütün Россиядағы Эврика математика күрәкін призера. Николай Егорович Мординов, Амматчия атының Қабалақтағы образовательный комплекс басты Гюренячите Халыев Эрнест Демьянович. Республикатағы Бриллиантовый нотный күрәк призера, Республикатағы Мандар Түйергеде научной и практической конференция Садаваллах Молан Аналат Қағайна, Республикатағы ООС атавыла экспериментами Junior Skills күрәк столярное дело компетенция дипломана. Анепалит Иванович Сафронов, Алампатан, Дыткёл басты Гюренячите, Автосколатын басты Гюренячите, Аршаков Андрей Алексеевич. Bütün Россиядағы Обжал олимпиадатын региональный этабын қойылаға, Сеттис республикатағы Арабатес Якутск, Арабатический фестиваль, Арабатес физика олимпиадатын призера, Сахадрон Рейсер 2007 республикатағы күрәк қойылаға, Аққыз республикатағы образовательный робототехника робот фестивалін қойылаға, республикатағы Оксананың күрәғін астатикулляк призера. Олимпадис Иванович Сафронов Алампа атынан Лытыкөл басты деменде Автосколатын басты Гюренячите, Иванова Миролюба Константиновна. Хастада Юлия, bütün Россиядағы региональной научной практической конференции призера, Полярная звезда региональной күрәғін лучший театр мод номинации қойылаға, Хастада Юлия Снежный барс күрәғін призера. Анепалит Иванович Сафронов Алампатынан Дыткөл басты деменде Автосколатын Гюренячите, Сайдан Оғытыртырын председателя Васильева Дарья Алексеевна. Bütün Андынютағы химическая викторина призера, bütün Россиядағы
Мир науки на полисе холода фестиваль конференцияның лауреаты, республикаға ытылыбын талант землелонға фестивалі бастық степендияның лауреаты, бүтін Россиядағы президентские состязания күрәк региональная этабын кыйылаға. Олимпий Степанович Сафронов Алампа атынан Эдик бер бастыгын еменде Хортос болатын бастыгын еренечті Полускина Владимир Олегович. Судьба аксис Буден Россиядағы интеллектуальное возрождение научной и практической конференции призера он Теннис Республикадағы көмекқа үрдікті қолдайды олаттан литературный ағылы дипломаны, он үстемелі жылдар Байкальский Оголор форумларының духовно-нравственной ценности в мире современных технологий кытылара. Дмитрий Ананевич Петров атынан өткөн эңкиснелерде Хортос болатын тойгу деренечте Наксоров Александр Михайлович. Бүтін аңдайнутағы бриллиантовый нотки күрәк дипломанда республикадағы лучшатың олимпиадатын лучшая творческая работа номинация хайына Александр Сергеевич Пушкин патриотическая лирикатырынан республикадағы литературная викторина призера. Сибирь самый юрилера Арсений Григорьевич Мординов атынан Датадағы лицей онус кылаған бастың юрилечіне Попов Альберт республикаға онус бастың оғылары ортылырғыр кейден әбей юректәйін салаға стипендиат үрдік атын кылла. Күнді елдар қатқарияты күттілақтыра. Әйгі болғамта отығар Саха Республикасы Юрегалитин онна наукатын министрі Михаил Петрович Сивцев әғалдеді. Дорогие ребята, Новый год один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью наши самые заветные мечты. Поздравляя с наступающим новым 2021 годом, хочется выразить благодарность за слаженную и эффективную работу в уходящем году, за то, что все мы с готовностью боретесь за любые проекты и не боитесь трудностей. Все, чего не достигли в уходящем году, будет способствовать новым свершениям и победам. И поэтому главное сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать. И целый год ваши старания, труды и умения были примером для одноклассников, братьев, сестер и предметом гордости для ваших учителей и родителей. Сегодня мы делаем все, чтобы у нас были отличные условия для учебы, занятий, физической культурой и спортом, развитие разносторонних талантов. Поддержка одаренных детей – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. В нашей республике всегда будут нужны ваши знания, но особенно ваши сердца, наполненные беззаветной любовью к Якутии. Продолжайте уверенно идти к намеченным целям, внедряйте оригинальные идеи, делайте свою работу с умением и любовью. Искренне желаю вам здоровья, успехов, творческих побед, отлично провести зимние каникулы и чтобы с новыми силами взялись за учебу и достигли ее лучших результатов. И помните, мечты сбываются, только для этого нужно очень сильно захотеть и много трудиться. Пусть наступающий год станет годом созидательной и плодотворной работы на благо родной республики, временем новых достижений с наступающим новым 2021 годом. Министр образования и науки Республики Саха-Якутия. Әғардерге тұғдырелер, Ратталуға муниципальный район бағылығыр Михаил Михайлович Соровка. Күнгінен күнді олар егіне бұл кәрі бәлие күнгітінен Ақа Республикатын аға бағалығын елкатығар өңірілер, онда күттар чейіл бұқытынан улус жағалтатын, улус мұниян депутаттарына ақтарыттан ханның өрен көтен тұран икейтік, істегінек, ағадылебін олар бұл бұрабы әйгі бәғат жолы құтынан, әйгі бәғат өраққа көхамнигетінан, әйгі ұшталларғы көмелерінен, әйгі төрөппіктерге көмелерінен сетестігет сүйінен оғылырттан ордуктары болаңыз бұл үйбәкке оға республика бастың оғылырына саңырғар кейленгет маңның кескетік сиет болаған әйге күйігет болар. Тенне бұл әйге сеті егетінен, бұл әйге маңның бірабыл бұқырынан хамы олғанның өлбіт болар әйге төрөппіктерге.
men egi törüpütler gitin, bu kabarların bilebin, egi törüpütler git, ulusput, Norudun Kayısvatın, ara salalarıgar, bıdak tahadılaktık, kortulaktık, bıdak şüydük, üleli hamsı hılcallar, men egi eheler gitin, ebeler gitin bilebin, killer kaddak üleliye bitterin, üleli hılcalların, onun ehekinlerge bu naha alhan, Üçügey, kelen yer, sarkılar sana cılının naha çüyüt belagi ordugut, egi belagi ordugut bağıt uçtallar gıtıgar, egi uçtallar gıt, egi biliniler gıt, tuhugar, beylerin, bililerin, o putların, süreklerin barların anan, bu ustuk kemge, bu an düdüga pandemiye, bürüken kurar kemiger, da ustuk biyaga öyleli hicallar, onun bu eyi barıgıt, terkildir hamandanın kıyıgıt bolar. Günde olur, eyi kadar ulağın hep bitmez, ehiler git, ebeler git, ağalar git, iyeler git, ülüler bitlerine eyi sal gır, ulağın hep bitmez tahip, bilgin olaq kehitten, üyernerçekten, spesialisten, atın erdebilleri dururar, onun sanattan sana salağları bahalan, bu saygılar olaq, taptallar taptabıt, bihigi ken tuttar törüt döydübüt, indiki könge haljargar, ehigi bağıt kılakıdın keleri yakıttın bihi bök erinebet. Çekünde olur bu kelen yer, tönce 1921 yıl, ağallın sanattan sana sitihileri, sanattan sana yurdelleri, sana vakit barta hatanın, bulandık barta oluğa girdin. Yolluk, sokulak, sitihiler olun. Bahı balıdır. İlder kanı kariyadın kıtılahtırın eğadelir, doğurtuğu oğu ünkü namatlı insanlar. Dağlıq burada dağıttı olattırar.
Bu jara gün oğullar bu dikitin ösçe saytanlarına kığı verir. Sıltan sıl sidileri bilen Rossiya'ya bolbakka, tas dayılarga kıtarın, beylerin gahtarın, satabolların stilakты kötülüklere, terevik dayıların Aksarga, akırdaktara gen erenebit. Günde bastın oğlar bud, yölerin bilini ürügeyden, keskili sırtıgı düsteni, çöl oğuz, burdu ölü tutan, sayılar soğulu bulunan, indiki giteki ererlektik, kartılar. Günde görevçiler bir bana, Saha Respublika'nın ilk tarafının yol katıların ınırlığı bastıktan bastık öğrenençileri çeşitli terehmet tümüktener. Elhip göz yapabilirim. I remember